Professor Ephraim Kamuntu ojokire Minister wa Local Government Rafael Magezi asimire KYAPS ahabwo koraje kandi abashabere kugumizamo bakahamya omusinge gwa Sacco. KYAPS is very much dependent on whether you have share capital strong and whether the members are saving. Number two, what saving? What is share capital? How about the same? About giving. So the second law was Kakine budgeti yokuja members ekumi eshatu actually total eshatu ekumi itano ugwenda shanana na babiri buzima abo members kabasya na wale kurezi ya mtware zamo kesha members mtware na igana Chedaramka Chamhunga People's Cooperative Savings and Credit Limited obwahati ekize emyaka 24 kandi abantu bajyauni beyongera koraje omukwera abantu no kushagika entunguka cyo kureberaho mwako gw'2021 katuri ya asset base ninge byo bwiga bwa Sacco bikabiri ya ha biriyooni za 24 konka turigireyo twazara biriyooni 28 so cyo nchikoreka Sacco riyo ne kurakurana kandi speed ya igro mnono abo kwa buri myaka 2 tubantu yamba bani 15 ba basare kandi program iji ya marubire so ye nabantu binja butuyambere no shanga nka stages zimwe twayombekereho bwa shed bw'abashabaze bwa public contribute injera ukombeka amashomero ukombeka amakanisa amagereziya emizigiti so mbwenu wahurira hate na memba witwa kufa twara miliyoni 5 z'amazika mbwenu ejo n'uburungi bwansi eyitukora kugira ngo abantu bakabasa kutebekana umucanga kitu na munonga barabamemba bitu abakozi abatandikire na Sacco hamwe n'abebembezi abajwerire okora bahirwe ebirabo bitare bimwe na bimwe ahibamwe bahirwe inte nembuzi jangu okuborowenga hana hariya mchesasere mwizo mu office wine loan tusitame tukiza no tumunyami mumpe yindi akwa KYAPS tubasa kweza umuntu loan zibiri a school fees na agriculture business na school fees ko gatucendeze kuguzaha ukaguza hari anyenso kasanga mu bikwa banks nyingi. General Manager ahabwa Sacco ya KYAPS John Bosco n'ububara abibakozireje ahakanisa kiteso ekiro kugira ngo Sacco zumwe zireberwe Bank of Uganda ecyagizire ngo cyahinguzubwa nikija okubagarura inyuma gasha kwa Sheikh Abdulatif.